nongeye kubasuhuza mwese aho muherereye hose. Nizere ko mwiriwe neza, nizere ko mwagize ibihe byiza. Uyu munsi ni ku cyumweru tariki ya 3 muri uku kwezi kwa 8 muri uyu mwaka wa 2025. Ikaze kuri mwese hano ku Ibendera TV, ikaze kandi mu makuru hagezweho agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Tubabwire ko ubu tuvugana ubwoba ni bwose abaturage baherereye muri uyu mujyi, abasirikare baherereye muri uyu mujyi, abarwanyi baherereye muri uyu mujyi, abacanshuro baherereye muri uyu mujyi, bose ubwoba ni bwose. Muri aya makuru kandi turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi ahitwa Gatoyi. Tubabwire ko amayeri y'abarwanyi b'intare za Sarambwe yongeye gutuma birukana FDLR bari kurasana nazo amagingo yangaya. Ubu abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba binjiye mu bijyanye n'isuku n'isukura. Makuru turukangara avuga ko mayiti iz'abarwanyi ba FDLR n'ubundi zicyandagaye hose. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza no kunyarukira muri teritwari ya Rucuru ahitwa Mweso na Bukombo hari wazarendo zimeze nabi. Izi wazarendo ngo zikuriwe n'umugabo witwa zina, uyu mugabo yitwa ngo ni Kayafa. Bahoze mu kanya bambwira amazina ye nkavuga nti uyu yaba yitiranwa na wa mugabo uri mu baciriye urubanza Yezu. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Tubabwire rero ko uyu mugabo wahoze ari mu barwanyi ba FDLR ubu akaba yaramaze kwinjira muri wazarendo. Ubu ngubu ngo yamaze kwatsa umuriro. Ibi rero bikaba byatumye abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bamwatsaho umuriro, ibintu bibafaya. Ibi byose turabyinjiramo aha ku Ibendera TV. Turaza kandi kubabwira ko muri Kivu y'Amajyepfo muri Kabare hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumo ibintu bimeze nabi. Urugamba rwongeye kwambikana ndetse ubu biravugwa yuko ibintu bikomeye cyane, dore ko igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba wazarendo mu gitondo bari bagabye ibitero ndetse bivugwa ko ngo bari bagose iki kibuga cy'indege cya Kavumu. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Abasirikare ba MONUSCO barashinjwa ubwicanyi bw'abantu bagera kuri 50 bose. Ni ibintu bikomeye cyane, dore ko abasirikare nubwo barimo gushinjwa ubu bwicanyi ariko nabo hari icyo bamaze gutangaza. Ibi rero tugiye kubisangira hamwe namwe muri aya makuru. Ni amakuru tugiye kwinjiramo hano ku Ibendera TV ku buryo burambuye, ariko mwese nabahaye ikaze. Niba bamaze kugera hano terekaho like yawe, niba ari bwa mbere wogeze hano terekaho subscribe, wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Hanyuma kandi mushobora kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu. Kora wanditse share hasi aho gato, urabona aho bakwereka link, uyikopeye ubundi ugende uyoherereza abantu batandukanye inshuti n'abavandimwe, ubundi amakuru agere kuri bose. Reka rero tubigenze gutya mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka rero nongere mbahe ikaze mwese aho muherereye.
abaherereye mu bice bitandukanye by'u Rwanda mwese tubahaye ikaze, abaherereye mu bihugu byose bya Afurika namwe tubahaye ikaze, by'umwihariko abaherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu Bugande, mu Burundi, mu Rwanda, muri Kenya no muri Zambia, mwese tubahaye ikaze. Gutaha mujye mutwandikira mutubwire n'amazina yanyu kugira ngo tujye tuba asuhuza. Reka rero tunahe ikaze abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baherereye muri Canada, baherereye mu Bubiligi, abaherereye mu Bwongereza, mu Fransa no mu Bushinwa, mwese rero ikaze. Reka twihuse twinjire muri aya makuru, n'amakuru tugiye kwanzikira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose, yaba umuturage uherereye mu mujyi wa Uvira, yaba umusirikare uherereye mu mujyi wa Uvira, yaba umuwazarendo uherereye mu mujyi wa Uvira, bose ubwoba ni bwose. Impamvu nta yindi nuko ngo hari amakuru abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, FARDC bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi, bari kumwe na wazarendo, bari kumwe kandi na FDLR, ngo hari amakuru bamaze kumenya ko abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kwitegura gutera igitero simusiga aha muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi ngo nuko bamaze guhabwa amakuru yuko hari emaneko cyangwa se abatasi b'abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kwisuka muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bikaba byongeye guhabya no guhamura abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Amakuru aturuka muri uyu mujyi wa Uvira kandi aravuga yuko hafi hangaha ahegereye ahitwa Bahari Bishe, ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bahashyize bariyeri. Ni bariyeri rero ngo yiriwe aha muri ibi bice, ariko kandi aha muri ibi bice bikikije aka gace n'ubundi ngo hiriwe imikwabo iteye ubwoba. Akaba ari imikwabo bivugwa ko ngo yafatiwemo abantu bagera kuri 7, bamwe ngo bafashwe nta byangombwa bafite, abandi ngo bakaba bafashwe ibyangombwa bifite, ariko ngo bakaza kubagerekaho icyo nakwita ko ari urusyo, n'undi bavuga ko ngo ari wazarendo. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba bibi cyane aha muri uyu mujyi wa Uvira. Urugamba rukaba rwongeye kugenda rutuma umutekano yaba ku baturage yaba ku bantu bose baherereye ahangaha ibintu bikomera kandi bikongera kuzamura pressure aha muri uyu mujyi wa Uvira. Tukiri aha muri uyu mujyi wa Uvira, turababwira yuko n'ubundi abarwanyi yaba bo ku ruhande rwa FARDC, yaba ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ndetse na wazarendo na FDLR, bose ubu ngubu tuvugana ngo ubwoba ni bwose, ndetse bingo byatumye bakwira mu bice bitandukanye bikikije uyu mujyi mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi hose bahakore patrouille. N'ubundi ngo ni muri gahunda yuko ngo abafite ubwoba bw'uko n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe bashobora kubagabaho ibitero isaha n'isaha. Tuvuye mu mujyi wa Uvira, reka twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Masisi ahitwa Agatoyi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe nyuma yuko n'ubundi bigaruriye aka gace ka Gatoyi mu minsi mike yayishize, biturutse ku mayeri yakomeye cyane bakoresheje, dore ko ahangaha ngo abakoresheje amayeri yo kwambara nka wazarendo, biza kurangira rero n'ubundi ngo izi wazarendo na FARDC baje gushiduka, ahubwo babisangiye aho bari babinjiramo. Birangira rero abarwanyi b'intare za Sarambwe yaba udushoka yaba imihini, buri gikoresho cyose ngo baragikoresheje. Biza kurangira rero
n'ubundi ngo aka gace ka Gatoyi bakigaruriye magingo ya tuvugana rero icyamaze kugaragara kiriwe gikorwa uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo no kwarwanya ibintare za Sarambwe biriwe mu mikwabo ikomeye cyane, akaba rero ari mikwabo yaje gutuma n'ubundi ahangaha ngo hongera kuvumburwa mayiti z'abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo na FDLR barasiwe ahangaha. Imirwano n'ubundi yabaye ahangaha mu minsi mike ishize kandi ikaba ari imirwano yari iri ku rwego rwo hejuru, bikavugwa rero yuko ngo hongeye kuvumburwa mayiti zigera kuri 3 za bamwe bavuga yuko ngo ari FDLR, abandi bakavuga ko ngo ari Wazalendo, gusa ngo nta byangombwa zasanganwe kugira ngo hamenyekane niba yaba ari FDLR cyangwa ari Wazalendo. Ibi rero bikaba byongeye kugaragaza ko n'ubundi mayiti zigikomeje kuba nyinshi zandagaye aha amashyamba. Ikaba rero ubu ngubu n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze imikwabo irimo kugenda yiraruza n'ubundi izi mayiti aho zarasiwe hose, ndetse kandi hararuzwa n'ibikoresho birimo imbunda n'amasasu. Izi mayiti n'ubundi zirimo kugenda zisanganwa. Ngibyo rero ibyo twababwira aha muri Masisi n'ubundi kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe biravuga ko n'ubundi bongeye cyangwa se bakomeje kuba mu birindiro byabo, n'ubundi ngo nta yindi mpamvu no kugira ngo basire security cyangwa se umutekano muri ibi bice, dore ko ngo izi Wazalendo nubwo zatakaje aka gace ka Gatoyi ariko n'ubundi ngo zivuga yuko aha muri Gatoyi isaha n'isaha zigomba kuhagaruka zikongera zikatsa imiriro kuri abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka rero noneho tuvuye ahangaha twerekeze muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha muri teritwari ya Rucuru ahitwa Mweso na Bukombo imirwano imeze nabi cyane hagati ya FDLR na Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hari umusirikare ngo witwa Kayafa, ubwo no umusirikarera si nguhamiriza neza ko ari umusirikare ahubwo no mu Wazalendo. Uyu mu Wazalendo rero ngo yahoze muri FDLR, igihe kiza kugera ariko ngo arahindura, noneho ava muri FDLR yinjira muri Wazalendo. Mu minsi ishize rero ubwo ngo hafatwaga ingamba z'uko abarwanyi ba FDLR bashobora kwamburwa intwaro ndetse bagacyurwa mu Rwanda, uyu mugabo witwa Kayafa ngo yabaye nkuriwe n'amavubi ndetse yisiga insenda, dore ko ngo yagize mujinya n'uburakari bw'uburanduranzuzi. Uyu mugabo rero aha muri ibi bice bya Bukombo na Mweso ngo yaramaze iminsi yibasira abarwanyi b'intare za Sarambwe, dore ko ngo yagiraga gutya agafata abasore bagera hagati ya 20 na 30 ngo akabaha intwaro bakamanuka bagatangira ibice no kuvuga bakamanuka ngo abakestara mu bice bitandukanye, hagira umurwanyi wo mu ntare za Sarambwe utambuka yaba yambaye imyenda yaba yambaye civile ngo bagahita bamurasa. Byagiye bivugwa yuko ngo hari nabo bagiye bakabafata amatekwa, noneho rero ngo bakabajyana kuvuga ngo bakajya kubagira imbohe. Ibi ngibi rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakimara kubona yuko abirimo kugenda gutya,
nta kindi bakoze usibye gupanga operasiyo simusiga, yabaha muri Mweso yabaha Bukombo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero uyu munsi bagize gutya bapanga operasiyo simusiga, n'ubundi akaba ari operasiyo yapanzwe yo kugaba ibitero kuri abarwanyi ba Wazalendo abaherereye aha muri ibi bice. Icyitonderwa, izi Wazalendo ngo zimeze nabi, ziziritse zikigira umushumi ndetse zikisiga insenda, ziyobowe n'uyu mugabo twabwiye witwa Kayafa wahoze muri FDLR bo akaba yarimukiye muri Wazalendo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bavuze yuko bashaka gufata uyu nguyu, bamufata ari muzima ngo nibyo byaba ari byiza, bamufata yashizemo umwuka, ariko ngo barashaka gufata uyu nguyu witwa Kayafa, ubundi ngo bamara kumufata bakamugaragaza, ubundi bigaha ngo isomo abarwanyi ba Wazalendo baherereye aha muri ibi bice, dore ko rero ibintu ngo bikomeje kugenda bikomera. Uyu munsi rero n'ubundi imirwano ikaba yongeye gukomera mu rukerere rwo kuri uyu munsi. Imirwano yaramutse iririza muri bice bya Bukombo. Abaturage rero baherereye muri ibi bice bakaba bakomeje guhunga ku bwinshi, dore yuko ngo isasu ririmo kuvuza ubuhuha uteye ubwoba cyane. Ni nyuma yuko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga ko bagomba kuruhuka ari uko uyu mugabo abonetse, yaba ari muzima cyangwa ari umupfu. Bikaba rero bivuga ko imirwano yaramutse ndetse ikiriza uyu munsi n'ubundi ngo hongeye kuraswa abarwanyi bo ku ruhande rwa Wazalendo batari bakeya. Magingo tuvugana Maiti ngo zirimo kugenda ziraruzwa mu bice bitandukanye, n'ubundi zijyanwa hirya no hino mu mavuriro kugira ngo n'ubundi icyambere babarwe bamenye umubare wabo, ikindi kandi niba hari imiryango yabo igomba kuza kubatwara ibone aho iza kubakura. Ngibyo rero ibyo twagarukaho aha muri Rucuru, ariko ntari nava muri Rucuru tubabwire yuko n'ubundi ahitwa GTN makuru y'ejo ku mugoroba narahababwiye ahantu n'ubundi Wazalendo zikomeje kugira gutya zikagaba ibitero simusiga, dore ko n'ubundi ngo bakomeje kugaba ibitero shuma, ariko n'ubundi bitero ngo bakomeje kubitakarizamo cyangwa se kubihomberamo abarwanyi batari bakeya. Ibi rero n'ubundi bikaba bikomeje kugenda bituma izi Wazalendo n'ubundi zongera gutsindwa muri ibi bice. Yes, reka dukomeze n'aya makuru rero. Aya makuru reka tuyakomereze muri Kivu y'Amajyepfo muri Kabare. Tubwire ko n'ubundi hahongeye kuramukira imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba, nyuma yuko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu rukerera rwo kuri uyu munsi baturutse mu bice cyase muri parike ya Kahuzi Biega bongeye kwinjira muri bice bya Kavumu, ndetse ngo mu gitondo bari bagose ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ibi rero bikaba byaje gutuma abarwanyi b'intare za Sarambwe bongera kumanuka n'iyonka ndetse n'ibikoresho byinshi, biza kurangira rero n'ubundi ngo bahanganye n'abarwanyi, urugamba rurakomera. Ni imirwano bivuga ko yongeye gukomera cyangwa se kuzamura urwego iriho guturuka ku munsi w'ejo ku wa gatandatu. Imirwano rero n'ubundi ikaba yongeye kubura no muri uyu munsi, ikaba rero yongeye kubura mudugudu wa Kamakombe muri teritwari ya Kabare aha muri Kivu y'Amajyepfo. N'abarwanyi b'intare za Sarambwe bari guhangana bikomeye n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, barimo igisirikare cy'u Burundi FDNB
hakabamo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, hakaba kandi na Wazalendo ngo abakomeje kwisiga insenda bavuga ko ngo abagomba kurwana umuhenerezo ndetse ngo bikazarangira abaruhutse ariko abongeye kwisubiza umujyi wa Bukavu. Biravugwa ko mu rukerera bwo kuri uyu munsi urukerera rwo kuri uyu munsi ngo urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana muri grupoma ya Bugore, ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe abagabaga igitero ku birindiro by'inyeshyamba za Wazalendo zo mutwe witwa Mouvement Décisif de la Libération du Congo MDRS. Iyi nkuru n'ubundi nk'uko yakomeje gutangazwa n'ibitangazamakuru byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitandukanye, ngo n'ubundi imirwano yaje nyuma yo kwigarurira akanya gato igice cya kabiri cy'umudugudu n'ubundi muri ibi bice, aho n'ubundi ngo byaje kurangira abanagose ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye n'ubundi kwatsa umuriro uteye ubwoba. Zinyeshyamba za Wazalendo n'ubundi ngo zikaba zaje kwirukanwa ku buryo bukomeye, zirukanirwa muri imisozi ya Kavumu ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko amakuru aturuka muri aka gace bitangaza, Wazalendo ngo bari muri gahunda yo kwihorera kandi ngo bakaba bateganya gukurikirana abarwanyi ba 23 kugeza mu midugudu ya Katana mu majyaruguru ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Kavumu. Byongeye kandi mu gace kegeranye na Warungu ikindi gitero cyitiriwe abarwanyi b'intare za Sarambwe cyaje kuhagabwa, akaba ari igitero n'ubundi bivuga yuko ngo cyari gikomeye cyane. Ngo aho naho Wazalendo yihagazeho biza gukomera, nubwo ngo hari andi makuru avuga ko itari yonyine, ahubwo ngo yari iri kumwe n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Raporo nyinshi zivuga ko habaye impfu no gukomereka cyane, ngo bikaba ari ibintu byongeye guhangayikisha abagize societe civile yo muri ibi bice. Iyi mirwano ngo igamije kongera kurengera ibice bitandukanye n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye. Abarwanyi ba Wazalendo rero bakaba bavuga yuko ngo bagomba kongera kwisubiza ibi bice ku bibi n'ubwiza. Yes, reka dukomeje n'iyi nkuru rero twerekeze i Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni muri Kivu y'Amajyaruguru. MONUSCO, abarwanyi ba MONUSCO baravugwaho kugira uruhare mu bwicanyi buherutse guhitana abantu bagera hafi muri 50 nyuma y'igitero simusiga giheruka kugabwa na ADF ahitwa Ikomanda. Video shinja abarwanyi ba MONUSCO kuba baragize uruhare muri ubu bwicanyi yahise ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, itera urujijo n'impungenge ku baturage. Umuyobozi w'umusirikare wa teritwari ya Irumu mu ntara ya Ituri yitwa Colonel Siro Nshimba Abunga Ja yamaganye bibirego, avuga ko ngo bidafite ishingiro na gato, ahakana yivuye inyuma uruhare rw'ubutumwa bwa Loni mwicwa y'abantu bagera kuri 50 bose. Ku bwa Colonel Nsimba, iyi ngo ni video mbi yakozwe n'abantu bagambiriye inabi n'ubundi kuri abarwanyi
ibi rero bikaba byaje no kuzamura umwuka utari mwiza, dore ko n'ubundi bivuga yuko ngo izi FDLR zikomeje kugenda zituma n'ubundi ibintu biba bibi cyane, dore yuko izi ADF, abarwanyi ba ADF ngo ubwo bicaga abangaba rero ngo bishoboka yuko ngo haba harimo n'ukuboko bw'aba abasirikare ba MONUSCO. Ko bwa Colonel Nsimba rero ngo iyi ni video yakozwe n'uwarugambiriye gusebya aba basirikare. Aha yatangaje agira ati tubabwire ko nyine ari Colonel Nsimba, yatangaje agira ati iyi ni copy paste yaturutse mu banzi b'amahoro bashaka kubiba urujijo n'urwangano. Turahamagarira abantu bose gukomeza kuba amaso kandi ntibemere gukoreshwa n'ubutumwa bw'ikinyoma. Colonel Siro Nsimba yongeye gushimangira ko intego nyamukuru y'ibikorwa by'abarwanyi b'intare apana abarwanyi b'intare za Sarambwe, ahubwo ngo naba ba MONUSCO ngo ubutumwa bwabo n'ubutumwa bw'amahoro, ntago rero ngo ari ubutumwa bwo kwica cyangwa se kuba bagaba ibitero bigamije kuhonyora no kubangamira abaturage. Aha rero ni ba bantu duheruka kubabwira abishwe na ADF muri teritwari ya Ituri muri Kivu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo cyangwa se uyu mukoloneli akaba yakomeje agira ati intego yacu ntabwo nk'abakozi ba MONUSCO dufite intego yo kwica, ahubwo twe dufite intego yo kugira gute kurindira umutekano w'abaturage. Ibi cyakora uyu mukoloneli bivuze abishingiye ku muryango witwa Convention pour le respect des droits humains ni mu bice bya Irumu ni muri Kivu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho n'ubundi ahangaha muri Irumu abantu batuye cyane cyane abayobozi batandukanye ngo bakomeje gushima ndetse ngo abashyigikira ubutumwa bwatangajwe na MONUSCO. Bavuga ko ngo MONUSCO yagiye igerageza kugarura amahoro mu bice bitandukanye, nubwo ngo bitaje kugenda neza bikarangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye gufata ibice bitandukanye. Ngibyo rero ibyo twagarukaho, abarwanyi ba MONUSCO bakaba bahakanye ibingibi bivuye inyuma, bakavuga ko ari umuntu utabakunda ubashakira ineza. Ikindi kandi bakaba bavuga ko ngo ibingibi byakozwe na za dongo byakozwe mu buryo bw'ikorana buhanga, ntabwo ngo ari ibintu bya originale. Ngibyo rero reka mbashimire cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru, ndabifuriza kugira amahoro n'amahirwe, Imana ikomeze kubana natwe. Gahunda z'amakuru ni mu bihe bitandukanye. Mwese rero ciao, bye bye.